Zakaj je zagorelo na Hrvaškem? So bili požari morda podtaknjeni? Policija je pridržala 4 ljudi, ki jih sumijo požigov na območju Zadra. Šlo naj bi za eno tujo državljanko in 3 Hrvate. Prijavili so jih domačini, ki so opazili njihovo sumljivo gibanje okoli požara. Naime, sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo. Uhićene su 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije te nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. In prav pri Zadru je popoldne ponovno zagorelo v neposredni bližini hiš. Ogenj je sicer drugod, ker je v minulih dneh gorelo pod nadzorom. Na večini lokacij poteka sanacija. Domačini pa so ob tem kritični do vlade, ki naj bi se glede požarne ogroženosti bolj kot s preventivo ukvarjala s kurativo. Ali bi bilo požare mogoče preprečiti ali vsaj precej bolj zamejiti, če bi bile gozdne površine bolj urejene? Kaja Kobetič. Ogenj se še do konca ni polegel, ko se domačini v Omišu sprašujejo o vzroku požara in dvomam, zakaj je zagorelo, med njimi ni. Zanimljivo je već drugi put na istom mjestu. Pa više puta ovdje gorelo, nije ovo samo drugi put. Ovdje iza ovog znaka gdje vidite autokamp Sirena, iza tog znaka je počelo gorjeti. To je zabačeni dio gdje nema ni vode, ni struje, ni ničega i smatramo da je to podmetnuto i da je ljudski faktor i uzrok požara. Je prepričan lastnik restauracije, ki je bila ob izbruhu požara pri Omišu med prvimi na udaru. Policija uradnih zaključkov sicer še nima, saj preiskava poteka. Policija je došla, pošto ima nadzorne kamere na kući, izuzeli su da li je neko vozilo dolazilo, prolazilo je sve skupa. Uzeli su i od drugih kuća da imaju, oni sa dronovima snimaju, traže. Po trenutnih podatkih je v požaru, ki je zajel 1000 hektarjev, zgorelo 58 stanovanjskih objektov, 36 vozil in 25 plovil. Da bi bila škoda lahko manjša, so ob prebiranju, kaj jim je po požaru sploh ostalo, kritični domačini. Pitaću prošle vlasti šta su radili do sada. Mi imamo par hidranta, ok, malo je hidranta. Mi imamo malo protipožarnih puteva i to je nedostatak. I sad imate razmišljanje, treba nabavljati kanadere. Znači ne razmišlja se o tome kako spriječiti, nego o tome posljedicu. Gozdovi niso protipožarno urejeni, dodajajo, da gre za težko dostopen teren in zato oteženo gašenje pa priznavajo tudi gasilci. Ovdje ima puno borovine, dođe do sušenja trave, tako da je ovdje nastanu okolnosti pogodne za požare. Najveći problem je u privatnoj zemlji, a ne održava se. Treba svatko znati gdje je njegova zemlja. Većina ljudi ne zna, jer su otišli u gradove, ovo, ono, niko se ne brine. Tu su nekad bili vinogradi, to je sad zaraslo sve u borove. Između one ceste koje bi trebale biti prosjeke, znate, da se požar ne može, to se ne radi. Popoldne pa je spet zagorelo na območju Zadra, požar se je nevarno približal hišam, a naj bi bil zdaj ob pomoči kanaderja in air traktorja pod nadzorom.